we sit at 11.9 million people unemployed. And that represents the expanded unemployment rate of 42.1%. Linani lebantu labangasebenzi lehle kancane nga 0.3 wamaphesenti ekoteni yesibili yeminyaka ngekusho kwe-Stats SA. Kwangesiyi-bullet ngoba ngangishilo eqaleni ukuthi kwakuyi lokho kuphambili kwenhlamba. Sayitsheni Patrick Mthethwa lokungilomunye wamaphoyisa laya endlini lekwadutshulwa kuyo kwabulawa Senzo Meyiwa ngeminyaka wa 2014 utshele inkantolo ukuthi wathola ingadi esilweni nakangena indzaweni yesehlakalo. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati la ku SABC 1 lesethula sisetindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi nasetinkundleni tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tingekathi nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Imininingwane yebetelubalo i-Stats SA ivete ukuthi lehle kancane lizinga lekuswelakala kwemisebenzi kule kota yesibili. Le mininingwane ikhomba ukuthi lizinga lebantu labangasebenzi lehle nga 0.3% laya ku 32.6% kule kota lisuka ku 32.9 kukota yekuqala. Kwesela kwala kwemathuba emisebenzi lokufaka ekhansi labo labafuna imisebenzi lesebalahlekelwe lithemba kukhuphuke ngemaphesenti lango 42.1. Linani lebantu bakuleli labangasebenzi lokufaka khasana labo lesebaphelele ngamandla ekufuna umsebenzi licishe libe itigidi telishumi nakubili. Lokhu ke kubeka izinga kubabede kwemisebenzi ku 42.1%. Kepha umnotho kuleli ukhonile kwakha imisebenzi letingwayeti likhulu nama-54 ekoteni yesibili eminyaka. Emathuba imisebenzi lamanyenti avele kumkhakha wetekwakha kwalandzela tekutsengiselana nemisebenzi yahulumende. Kwehla kwamathuba imisebenzi kubonakala kumkhakha wetekhiqida tetimali letekutfutsa. When we look at the 7.9 million unemployed people who are actively looking for employment, plus the 3.2 million discouraged work seekers, as well as another 800,000 who didn't look for employment for other reasons other than discouragement, we sit at 11.9 million people unemployed. And that represents the expanded unemployment rate of 42.1%. Ngonywana kepha kuswelakala kwemisebenzi lokusetulu njengoba nemnotho ungasebenzi kahle ngencinga tagesi netingcinamba tekhambisa impahla. Very high unemployment rate, and as you say, almost 8 million people. So obviously this economy is constrained, and this economy is very weak and far weaker than what it should be given that level of unemployment. But I would rather focus on some of the positive news in terms of the total number of employed people. As you rightly said, 154,000 new jobs created in the second quarter compared to the first. There's absolutely nothing to write home about a 0.3%. The only encouraging sign is that it is something that seems to be a trend, even if it is a 0.2, 0.3. It's a trend that is promising. But it's a trend that makes no difference whatsoever to the crisis that we are facing. In our view, despite the 0.3%, the ticking bomb continues to tick. Imininingwane yesikhungo setelibalo ikhombisa ukuthi lana abantu abasha abangaphansi kweminyaka lenga-35 abangasebenzi noma abangaqeqeshwa nalo lehle nga-1.5% laya ku-43.4% ekoteni yesibili yeminyaka.
Libandla letelukhetfo ku-ANC selibhale kabusha imigomo yekunqoma nekukhetha labatawubamba tikhundla kutishayamtsetfo nasephalamende elukhetfweni lolutawubanjwa ngeminyaka lotako. Luhlelo lekunqoma emalunga luyavalwa kule nyanga letako. Lokuncane kwakhona lekufanele ube nako ekutheni ube lilunga lephalamende lomalunga lesishayamtsetfo sesifundza kufanele ube namatiko letsheni. Netuluka lokho kufanele ukuthi babe baphosphate ifundo letine online esikolweni oRtambo Leadership School ngaphambi kokuthi babhalise ku-IEC baphindze babe beta record lebucala noma amacala babekona liphiwe tekushushisa kuleli. Labo ababuke kumelana lelicembu likhethweni batawendlula ngaphansi kwehlelo lekuhlolisiso imininingwane lebandi ngabo. Ekucokweni kobundlunankulu khona-ke lababili kulabo labathathu lababukela isikhundla le emagama abaphakanyiswe buholi besifundza kufanele babe bantu labasikati. Kwengeta kuloko luhlelo bantu batomele ANC khathi tinhlanga tonke ngekubuka kwehlukana kwabantu ngetigaba kulokunye emkhakheni leyahlukene etifundzeni futhi lokho kwenziwe ngendlela engathathi lihlangothi esifundzeni ngasinye. Sayitsheni Patrick Mthethwa lokungilomunye wamaphoyisa laya endlini lekwadutshulwa kuyo kwabulawa Senzo Meyiwa ngeminyaka wa-2014 utshele inkantolo ukuthi wathola ingadi esiyilweni nakangena endzaweni yesihlakalo. Sayitsheni Mthethwa uphindze walandzisela inkantolo ngemaphoyisa kule ndlu. Mthethwa ngufakazi we-12 kwetfula bufakazi kuleli cala. Wetfule bufakazi bakhe lomuhla Sayitsheni Patrick Mthethwa libeka ngilomunye wamaphoyisa la endlini lekwadutshulwa kuyo kwabulawa Senzo Meyiwa ngeminyaka wa-2014. Advocate Zandile Mshololo lomele ofisa kunhlentuli kuleli cala uthi amaphoyisa endaliphutsa nebudlapha kushiya indzawo yesehlakalo ingakagadwa lokuyinto lingakavumeleki njengoba ingahle iphatamise liphenyo. Uma senihamba ke manje niye esibhedlela kwakungani laba abawu2 ningabashiyike ukuthi nje babheke ukuthi akukho kwenzekayo noma kwenziwayo la kwi-crime scene bese niyahamba nina nesibhedlela? Ngoba emqondweni yethu yayingakabikho into ethi isini kithi, so asinike sishiya abantu singatholi information. Advocate Charles Mnisi ubuthi Sayitsheni Mthethwa ukuthi kwendakani ngenhlavu leyatholwa ekhishini. Ngiyacabanga ukuthi la ngiyabona nala crash ekhona kwangesiyi bullet ngoba ngangishilo eqaleni ukuthi kwakuyi lokho kuphambili kwenhlamvu kwakungekho kuyisink kwakuseduze kwesink la khona icrashes nalezi zinto ezinye isink le ephezulu kwayo kwakuphansi kuyifloor next to the sink. Advocate Mnisi uthi bufakazi lobethula ngiSayitsheni Mthethwa phambisana nebufakazi lobhalwe ku-affidavit yakhe uthi kuningi lokungakabhalwa phansi lebekhona endlini lokufaka ikhathi nesigcoko leli cala liyachubeka. Ngingivuselela lobisi eTindzaba SABC eJozi. Njengobe isaqhubeka inyanga yalabasikati sibuketa ukuthi iPhalamende nani nekuqinisekisa ukuthi baphuma embili labasikati ekuthatheni itinqumo tesishayamtsetfo letita nelushintsho kuleli. Labasikati ke kuvela ukuthi banetisekile ngendlela lekuqhubeka ngayo kuleli kanti ke emhlabeni wonke jikelele usemnyenti umsebenzi lekumele wentiwe. Umbiko wakamuva we-Interparliamentary Union ukhombisa ukuthi kudlala inzima kwebantu labasikati ePhalamende akukake kwabonakala ngalendlela kubonakala ngayo emavini lamanyenti nyalo. Umbiko wakamuva uthi baku-26.5 wema% mhlaba wonke jikelele bantu labasikati ePhalamende. Live lelihamba embili yiRwanda lelapho labasikati babambe 60% wetihlalo ePhalamende. With our parliament, we have got those women that are in those high positions that were led by men before. But now, as we speak, we've got the Speaker of Honorable Nosipho Ngabula, we've got our Chief Whip, Honorable Pemna Chotina. All those critical posts are held by women, and also with the chairpersons. We know that the majority of us are women. Kuleningizimu Afrika labasikati benetesekile ngesibalo sabe ePhalamende. I think we are treated equally to the men colleagues. I have, in all honesty, never seen that any one of us have been treated differently. I think we are all there and we all got there more or less the same way, and that is through democratic elections. Kusenetinguni letidzinga kulungiswa ePhalamende.
Akhuluma ku-IPU nyakenye Rwanda lokhulumela iPhalamende velonke noSiviwe Mapisa Nqakula wathi inhlangano yemhlaba yeshamthetho kumele yenyuse imitamo yokumelela kubakhona kwebantu labasikade ePhalamende. Kuletinye uMasibiya ititolo sekungasemaphethelweni kulungiswa kwe-N4 Montrose eMbombela esifundeni seMpumalanga. Asiphinze sikwemukele esigabeni sesibili seTindzaba kanti nawusanza kungena ukhethe kahle ngoba sisekhona sichubeka nato. Tiyaqhubeka tinhlelo tekusukumisa indzawo yekumisa emaloli eKomatipoort Durdane neleke lelebombo. Inhloso yahulumende kuvikela abashayeli bemaloli labasebungotini kulendzawo nekubelekelela ukuthi basheshe basitakale ekeni. Akhalela indlela ngema-37 lema-kilometer njengoba imelapha lamaloli. Bashayeli balinza imalanga abangahlolelwa amaphepha abo kude baphumele kule Mozambique. Tigebengu titipha emandla ngekubamba inkunzi tiphinze tidlwengulwe bashayeli. They have a program that is going to start from tomorrow for 2 weeks, and the chief director himself is going to lead that particular operation that is going to try and address this matter. Bashayeli bathi lamalayini ende kanjalo ngelanga kazithi sebenteleleke ngakuleli letithatha kancane. Lana sibambeleleka la eSouth Africa ngikhuluma nje iqiniso ngoba ngale South Africa asidibana letinkinga leti. I mean eMozambique side asidibana letinkinga leti. Lana sivama kusitshela ukuthi iproblem lana isystem iphansi, isystem injani konke lokho mama. Kukhuthaza uhulumende ukuthi asombulule lenkinga. Sibashayeli besicabanga ukuthi if nangabe kungaba possible bakhulume na government waseSwatini. So nasifika la eMananga some of the trucks basiphume ngala eMananga siyohambela eMahasha then siyofika eMaputo ngoma kuba lula maso ubuya. Kanti ke i-Truck Association of South Africa ithi kususa amaphesenti lange-20 emaloli emigwaqeni. Leyo mithwalo ilayisha titimela ukuthi unciphise emaloli emigwaqeni. Kutawungedwa emaphoyisa emgwaqo ku-N4 kungakabiphi. Sekungasemaphethelweni kulungiswa kwe-N4 Montrose eMbombela esifundeni seMpumalanga. Lolu hlelo lwe-Trans-African Concession lwaqala nyakenye ngaBhimbidvwane. I-track yethemba ukuthi lokulungiswa kwalo mgwaqo lokubide 216 million wemarandi kutawunciphisa tingoti kulo mgwaqo kuphindze kufukule umnotfo kule Mozambique neleswatini. Umgwaqo Montrose usetshenziswa kungena ku-N4 eMbombela umatasa kakhulu ngemaholide kakhulu kubashayeli abayembombela abasebenzisa luhlangothi lesiKumanskloof. Lo msebenzi lo wendiwa wendela ukuthi kube lula kubashayeli ukusebenzisa i-N4. The idea is to join the two busy freeways, which is the Elands Valley section and the Skumanskloof, and make it into one so that there's free flowing traffic, which obviously goes in hand with what the Maputo corridor offers, convenience of travel, easier traveling, improved road safety, and all of that improves the economy of the region that the Maputo corridor serves. Obviously got over 300 local individuals and subcontractors to assist with the project. Kuthenjwa ukuthi ngeke kuphindze kube nokubambeleleka kubasebenzisi be-N4. Iyonceda kakhulu kabi ngoba uma ngabe uya le eMbombela ngithi laphana bekune F-ramp manje nangabe sebayivulile kutohambeka kahle. Ngabe kungabi difficult kakhulu bese ngena but ebusuku kuba inkinga kakhulu ngalama accident uma sekudark, more especially labantu abaqhamuka from Mozambique labaya from Mozambique. Lengcenye lomgwaqo we-N4 iyavulwa evikini lelitako. Sikubutile mbukeli ukuthi uyibona njani indzaba yokuthi imali ye-TV license ikolekwe lihhovisi lemthelisi, uphendvule kanje. Bona kuyinto lenhle ukuthi ama-TV license aqale ukuthathwa yi-SARS on behalf of i-SABC ngenxa yokuthi siyayidzinga le content
siyayidzinga i-SABC leta uchubeka ngemandate yayo. Umsakazo ngathi ine-corruption kangaka eSouth Africa wonke umuntu uyakhala left and right ngayo. Uma ukuthi lezo kuxhumana i-TV ithizo isazi yona ezokoleka le mali le license. Mina ngibona kuwumqondo right leso befuna nje ukuxhaphaza abantu base-South Africa futhi. Ukuqinzetela abantu lokumsakathi angiboni kuyinto le ngumqondo lomuhle nje ngoba oqala nesimo semsebenzi kude and then abantu abasebenzi. Uma uqhango sami nabakithi mina ngembono wami ngibona ukuthi njengoba sibhadala ema-channel SABC akathatha i-percent ithile lapha ku-monthly charge ngoba vele already siyawubhadala ema-channel. Angiboni kuwumqondo omuhle mina nento engasebenzela thina njengomphakathi ukuthi imali ye-TV license ikolekwe uSARS. Uma ngabe ikolekwa uSARS, umbuzo uthi kuzokwenzakalani ngalabo abantu abayiphilisa ngokuzisebenza abangangenama bank account abangenani. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfest ukuthi iphendulela ngawo. Ngolesibili ngisambangene emukela kunasi isimo selitulo babukela emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa imvula nemoya siyabona ngathi nemsingalo banzako longenako kanti ke nohambisana amathuba emvula langagcina safike khona ku 30% kubonakala lapha nganali libhande kanti ke nasibuka lawo mathuba emvula siyabona ukuthi solabele sile kakhulu ngiyafika khona ku 30% letinye indzawo kakhulu ke nala enkhabeni yelive babukela emakhaya kanti kungena lapha eLgwini lapha entshonalanga kapa amathuba emvula ngagcina safike khona ku 30% kanti sexwayiso esibuya khona eSouth African Weather Service kubonakala ngathi kunemoya la enkhabeni yelive kungena khona nyukela khona lapha enhlane live lapha esifundeni sePlace khona dodonke kanti kubonakala ngathi ke nikubhebhethayo kwemlilo emandleleni letinye indzawo sicaphile sebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali idingoti babukela emakhaya singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku 7 euro 24 eCarltonville nayo ihlete ku lapha iPitoli icala khona ku 9 inyukele khona lapha ku 28 sinyukela khona lapha esifundeni selapha eLimpopo musini ihlete khona ku 24 Polokwane icala ku 12 inyukele ku 22 Mokopane icala ku 13 inyukele ku 25 Belabela ihlete ku 27 kanti Phalabura ihlete ku 23 babukela emakhaya ngena khona lapha eMpumalanga eSikhukuza ihlete ku 25 lifuthumele nalapha eMobela ihlete khona ku 19 kanti ke Middleburg utawunyukela khona ku 22 Malahleni icala ku 10 inyukele khona ku 20 lapha eMkhondo ihlete khona ku 22 emva koMadina singena khona lapha kwaZulu Natal eThekwini babukela emakhaya ihlete khona ku 22 kanye neRichards Bay kanti uLundi icala ku 11 inyukele ku 21 Vryheid icala ku 7 inyukele ku 20 kanti Krokstad icala ku 5 inyukele khona ku 23 sidla indansi lapha eMpumalanga Kapa lapha endzaweni lapha eMthatha icala khona ku 6 inyukele khona ku 22 kuManhlete khona ku 22 kanti ke na Willow icala khona ku 4 inyukele ku 24 Maletswayi icala khona ku 3 anyukele khona ku 23 emva koMadini lapha eGqeberha lihlete khona ku 22 emva koMadini singena khona lapha eNtshonalanga Kapa Mhlavela ngevela kuletinye indzawo kanti lapha eBeckford West ihlete khona ku 25 the Riversdale icala ku 6 inyukele ku 24 Cape Town ihlete ku 17 emva koMadini kanye le Glen William kanti ke lapha eWorcester icala ku 5 inyukele khona ku 22 singena khona esifundzeni sefu lesikhuluma totonke inzaweni lapha eUppington ihlete khona ku 31 Calvin icala ku 4 inyukele khona ku 19 ku 22 kanti ke Sutherland -1 ekuseni kuyabanza kuleyo ndzawo kanti inyukele khona ku 19 kanti eKimberley lifuthumele impela lihlete khona ku 28 singena khona lapha eFree State babukela emakhaya enzaweni lapha eSasolburg icala khona ku 6 inyukele khona ku 23 Krokstad icala ku 6 inyukele ku 25 kanti ke lapha eWephana icala ku 1 inyukele ku 24 Bloemfontein ahlete khona ku 25 emva koMadina singena khona esifundzeni sefu segcina babukela emakhaya nabuke enzaweni lapha eRustenburg ihlete khona lapha ku 25 kanti Tosca icala ku 8 inyukele khona lapha ku 30 ngathi ngiloko ngiphathe lona nisaleni kahle.